Tere tulemast! Minu nimi on Ingmar ja te olete sattunud ühe kooli avatud suvesessioonile, mis on esmakordselt Tartus. See kool ise on kestnud viimased 2 aastat ja selle kooli intervall on olnud siis 1 nädal iga 6 kuu tagant. Alates siis aasta 2012 jaanuarist ja nüüd on siis meie 4. sessioon. Me oleme esmakordselt Tartus. Selle kooli korraldajaks on Unity Ministries, mille juht on minu ema, mina olen Ingmar, tema on Kersti. Ja see kool on ellu kutsutud selleks, et kuna ühel hetkel me tajusime, et Jumal on toomas oma rahvast ühte uude aega. Ja selles uues ajas meil on vaja läbi viia üks protsess ja see protsess seisneb meie meelte uuendamises, mis on tegelikult meie muutumise võti, nii nagu Paulus seda kirjeldab. Ja selleks, et olla Jumalaga ühel lehel selles ajas, kus me nüüd oleme, me oleme kutsunud Floridast õpetaja ja apostli Stephen Everetti ja Alaskalt on meiega pastor Leon Brown, kes jagavad meile seda, mis Jumala südames on. Minu palve on teie kõikide jaoks, et te hoiaksite oma vaimu selles kohas avatuna, sest teatud asju ehitab Jumal üles meie sees, kuigi see võib-olla meie arusaamisele on midagi, mida me ei ole varem kuulnud. Aga olgem üks selles vaimus, mida ta on meile kõikidele andnud ja te saate vastu võtma midagi, mis on teile äärmiselt vajalik sellel ajal. Nii et, Stephen, would you please come and teach us? Good morning to everyone. Tere hommikust kõigile. It is great to be here in Tartu. On suurepärane olla siin Tartus. Pastor Brown and I, we are very pleased to be among you. Ja pastor Brown ja mina, meil on väga hea meel olla teie keskel. I trust that you've come with an expectant heart. Ma usun, et sa oled tulnud ühe ootel südamega. And ready to hear. Ja ühe valmis kõrvaga. One of the greatest privileges that God gives us is the ability to hear. Üks suuremaid privileege, mida Jumal on meile andnud, on võime kuulda. And then next to that is the ability to see. Ja järgmine sellest on meie võime näha. And then to see with our hearts. Ja siis näha ka oma südamega. So I trust that you've come ready. Nii et ma usun, et te olete tulnud valmis. Some things may be said that may be new to you. Me võime siin öelda asju, mis on teie jaoks uued. But I would just invite you just to hear first. Kuid ma kutsun teid kõigepealt kuulma. And do exactly what a wise Christian would do. Ja tegema täpselt seda sama, mida üks tark kristlane teeks. And that is to think on the things first. See on see, et mõelda nendele asjadele kõigepealt. And allow the Holy Spirit to speak to you about those things. Ja lubada pühal vaimul kõneleda endale nendest asjadest. I want us to pray together. Palvetagem koos. Father, thank you that we can always come to you. Isa, me täname, et me võime alati tulla sinu juurde. For you have declared that we are your sons and daughters and you are our Father. Sest sina oled kuulutanud, et meie oleme sinu pojad ja tütred ja sina oled meie isa. So it is easy for us to both acknowledge and come to you. Seetõttu on meil kerge seda tunnistada ja sinu juurde tulla. As we have gathered in this place. Kui me oleme kokku tulnud sellesse kohta. We're trusting that our teacher, the Holy Spirit, will teach us. Siis me usaldame, et meie õpetaja, püha vaim, õpetab meid. Lord, you said that he would lead and guide us into all truth. Issand, sina oled öelnud, et tema juhatab meid kõigesse tõtte. Now we open ourselves up to the Spirit of truth this morning. Ja nüüd me avame ennast tõe vaimule sellel hommikul. Right upon the tables of every heart and mind. Kirjuta kõikide südamete ja meelte lauakeste peale. Truth, Lord. Tõde, issand. Truth is what we ask for. Me palume ainult tõde. For you have already declared that it is truth that makes us free. Sest sina oled kuulutanud, et see on tõde, mis meid vabaks teeb. I thank you that you first freed us at Calvary. Ma tänan sa, et sa vabastasid meid Golgatal esmalt. But now through the ongoing process of truth, you're freeing us more. Kuid nüüd läbi jätkuva tõe toimetamise meie sees sa vabastad meid enam ja enam. So Lord, I lift up every person in this building right now. Nii et issand, ma tõstan üles kõik inimesed selles hoones just nüüd. They're yours and they're precious in your sight.
Nad on sinu ja nad on kallihinnalised sinu ees. We yield ourselves. Ja me alandame ennast. We yield ourselves to the Spirit. Me alistume vaimule. Thank you, Father. Tänu sulle, Isa. Thank you, Father. Amen. Amen. Please open your Bibles to Matthew chapter 16. Avage oma piiblitest Matteuse evangeeliumi 16. peatükk. And I want to begin at verse 13. Ja ma soovin alustada salmist 13. This will establish for us an understanding concerning the season that we live in. See aitab meil rajada ühte arusaamist sellest ajast, milles me elame. I'm amazed at how clearly the scripture speaks regardless of the season. Ma olen hämmastunud sellest, kui selgelt pühakiri räägib sellest ajast. And so this is an occasion where a transition is taking place. Nüüd see on üks koht, kus toimub üks nihe. Now I can only assume that each of you are here because you are believers. Ma võin ainult oletada, et igaüks teie seast on siin sellepärast, et te olete uskujad. And probably there is some experience that you have in the Lord. Ja ilmselt on teil kõigil teatud kogemusi issandas. I realize that not any of us are in the same place. Ja ma mõistan ka seda, et mitte keegi meist ei ole ühe koha peal. Because we have young ones and we have more seasoned ones. Sest meil on noored ja meil on need, kes on näinud rohkem aegu. I will not call anybody old, I'll just say seasoned ones. Ma ei kutsu kedagi vanaks, ma ütlen lihtsalt, et need, kes on rohkem aegu näinud. And so being that we have the variety here, Kuid nähes, et meil on siin üks selline nagu erisus või valik. I am trusting the Lord that we can at least speak to every person regardless of where you are. Siis ma usaldan issand, et me võime rääkida kõigile, olenemata sellest, kus te parasjagu olete. And so it is important that you listen very intently. Nii et on tähtis, et sa kuulad väga fokusseeritult. I want to read from verse 13 through verse 20 in the... Ma loen kõigepealt salmid 13 kuni 20. Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat. Aga nemad kostsid. Mõned ütlevad ristja Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohveteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias. Before we are completed tomorrow night, enne kui me oleme homme õhtul lõpule jõudnud, I trust to bring to light several things from this passage and the parallel passage. Ma tahan tuua valguse paljudele asjadele selles kirjakohas ja ka paralleelkirjakohas. But I'm going to ask you as well to read through chapter 17 and verse 18. Just write that note down right now. Kirjutage lihtsalt see omale üles. And I would ask you to do this on your free time. Ja tehke seda koosolekute vahelisel ajal. Because what we want to cover will actually move from Matthew 16 verse 13 through Matthew 17 verse 18. See, mida me katame, see teema läheb siis peatükist 16, salmist 13, ehk siis mitte peatükk 18, vaid kuni salmini 18. Now there's a concept in the New Testament that is called synonymous or same passages. Uues testamendis on üks mõiste, mis tähendab synonüümsed või samad kirjakohad. And that simply means that you would find the same story in a different book. See tähendab lihtsalt seda, et sa leiad selle sama loo ka mõnes teises raamatus. And so you also could write down for yourself the book of Mark
chapter 8, verse 27 through Mark 9, verse 10. Ja sa võid enda jaoks ka kirja panna selle paralleelkirjakoha, mis on siis Markuse evangeelium 8. peatükk 27. salm kuni 10. salm. And you would find that the information is very similar. Ja sa leiad, et see teave, mis seal on, või informatsioon on sarnane. Now please do not stumble because maybe a word is different. Ärge komistage selle pärast, et mõni sõna on teistsugune. Different writers Erinevad kirjutajad sometimes use a little difference in language. kasutavad keeleliselt erinevaid termineid, But essentially the revelation is exactly the same. kuid põhiline ilmutus sellest on täpselt seesama. So write these words down, please. Nii et kirjutage üles need järgmised sõnad. Number one, I want you to write down the word confession. Esimeseks kirjutage üles sõna tunnistus. Confession. Number two is the word confrontation. Teine sõna on konfrontatsioon. Number three, the word contradiction. Kolmas sõna on vastuolu. And just those three words for right now. Need kolm sõna alguseks. It is time at this point for a shift in the training of the disciples. Nüüd on jõudnud kätte üks aeg, mil peab toimuma jüngrite treenimises või õpetamises üks nihe. In fact, they had walked with Jesus for possibly 1 year and 1/2. On võimalik, et selleks hetkeks nad on käinud koos Jeesusega aasta ja veel pool aastat. Now, it is an acceptable fact that the public ministry of Jesus lasted 3.5 years. See on aktsepteeritud tõsiasi, et Jeesuse ametlik teenistus kestis 3,5 aastat. And his first invitation to them was simply, come and be with me. Ja tema esimene kutse oma järgijatele oli lihtsalt tulge ja olge koos minuga. It was an invitation basically to be around him and to see the way that he functioned and lived. See oli kutse olla tema juures ja näha seda viisi, mil moel ta toimib ja mil moel ta elab. Now, of course, there are other occasions where he said, I will make you fishers of men. Ja seal on ka korrad, kus ta ütleb neile, et ma teen teist inimeste püüdjad. But that would come much later. Kuid see tuli palju hiljem. Because the truth of the matter is, you must learn this man before you can represent this man. Sest selle tõe sisuks on see, et sa pead õppima tundma seda meest enne, kui sa saad esindada seda meest. No one qualifies for ministry without a relationship with the Lord. Mitte keegi ei kõlba teenistuse jaoks, kui tal ei ole suhet issandaga. And you will find that there are several dynamic factors involved in that. Ja sa leiad, et seal on palju erinevaid selliseid dünaamilisi faktoreid, mis on sellega seotud. How many of you remember the story of Jesus receiving the bread from the little boy before he fed the multitude? Kui paljud teist mäletavad seda lugu, kuidas Jeesus võttis vastu leiva ühelt väikeselt poisilt ja jagas seda rahvahulkadele? You remember that story? Mäletate seda lugu? It was really the little boy's lunch. See oli tegelikult ju selle väikse poisi lõunasöök, eks? And they had, on both occasions, this occurred on 2 occasions, thousands of people to feed. Ja see juhtus 2 korral ja mõlemal korral oli neil tuhandeid inimesi, keda oli vaja sööta. And the only thing that was available was the boy's lunch. Ja ainus, mis oli kättesaadav neile, oli ühe väikese poisi lõunasöök. So what are you going to do with one boy's lunch with thousands of people? Nii et mida sa hakkad peale ühe väikese poisi lõunasöögiga, kui sul on tuhandeid inimesi? The most important thing in the world is get the lunch out of the boy's hand. Kõige olulisem asi maailma jaoks oleks saada kätte see poisi lõuna poisi käest. And get the lunch into Jesus' hand. Ja saada see lõuna nüüd Jeesuse kätte. And then a miracle can take place. Ja seal leiab aset üks ime. You see, as long as the boy possessed the lunch, selle hetkeni, kui see lõuna oli selle poisi omand, it was impossible for the miracle to happen. Oli võimatu, et see ime sai juhtuda. Now what we find is that once Jesus received the bread, the loaves and the fishes, Nüüd, mida me leiame, on see, et kui Jeesus võttis vastu selle leiva ja need kalad, the Bible says that he blessed the bread, siis Piibel ütleb, et ta õnnistas leiba, then he broke the bread, siis ta murdis leiba and then he gave it to the multitudes. ja ta andis selle rahva hulkadele.
I want you to understand that that is the principle of how God raises up ministry. ma tahan, et sa mõistaksid, et see on see printsiip, mille alusel Jumal kutsub või tõstab üles teenistusi. You see, once again, nothing happens until we are blessed of the Lord. Nüüd, mitte midagi ei juhtu enne, kui Issand on meid õnnistanud. I can safely say every person in here is blessed of God. Ja ma võin täiesti veendunult öelda, et iga isik selles paigas on õnnistatud Jumala poolt. On the basis of Ephesians chapter 1 and verse 3. Ja ma saan seda öelda Efeslaste kirja 1. peatüki ja 3. salmi põhjal. Paul said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places." Sest seal ütleb Paulus niimoodi, et õnnistatud olgu Jumal, meie Jeesuse Kristuse Isa, kes on meid õnnistanud kõigi vaimulike õnnistustega Jeesuses Kristuses. So the issue is not that you're looking for a blessing, is to recognize what you've already been blessed with. Nüüd sinu järgnev instruktsioon ei ole mitte otsida õnnistust, vaid ära tunda, millega sind juba on õnnistatud. Because we live in a time when men are looking for something. Sest me elame ajastul, kus inimesed on otsimas midagi. And what we all actually need is discovery. Aga mida meil tegelikult vaja on avastamine. What has he blessed us with? Millega on ta meid õnnistanud? And according to the word of God, it is every spiritual blessing. Ja Jumala sõna kohaselt on need kõik vaimulikud õnnistused. So I want to establish that first and foremost, there's a blessing. Nüüd ma tahan rajada selle tõe, et on olemas õnnistus. But secondly, when you look at what Jesus did with the bread, kuid järgmiseks, mida me näeme, on, mida Jeesus selle leivaga järgmiseks tegi. he broke the bread. Ta murdis selle leiva. That is exactly what happens in a life. Ja see on täpselt seesama, mis juhtub ka eludes. After he blesses you, Pärast seda, kui ta on sind õnnistanud, then he begins to walk you through a season of brokenness. siis ta hakkab koos sinuga juhtima sind läbi ühest murtuse ajast. Because when we are still functioning in our human strength, Sest seni, kuni me ikkagi toimime veel oma inimlikust jõust rather than relying upon the strength of the Holy Spirit, ja ei nõjatu ega looda püha vaimu jõu peale, we will not produce the results that God desires. siis me ei saa tuua esile neid tulemusi, mida Jumal igatseb. Or we'll produce results. We will produce Me results. toome esile mingid tulemused, But it will simply be of the flesh and not of the spirit. kuid see on lihtsalt lihalik ja mitte vaimust. Now, what I have just described for you is exactly what religion produces. Nüüd ma olen sulle just kirjeldanud seda, mida toodab religioon. Is a result of the flesh rather than of the spirit. See on tulemus, mis tuleb lihast ja mitte vaimust. The only way to escape that Ja ainus viis selle eest põgeneda is first of all to realize that you must be placed safely into the hands of Jesus. kõigepealt me peame mõistma, et meid on asetatud täiesti turvaliselt Jeesuse kätesse. And then allow him in his mercy and grace to break you. Ja siis me lubame temal läbi tema halastuse ja armu meid murda. I could talk to you a little bit about my own life at this point, Ma võiksin teile nüüd rääkida pisut oma eneseelust, but I'd rather keep your focus on the scripture. kuid ma tahaksin pigem hoida pilgu pühakirjal. But I will say this. Kuid ma ütlen nii palju. In 43 years, you get many opportunities to be broken. 43 aasta teenistuse jooksul sul on piisavalt neid kordi, kus sul on võimalus murduda. Ja see on see aeg, mis ma olen Jeesusega koos käinud. And so, probably I would not be here in Estonia today Nüüd ilmselt ma ei oleks täna siin Eestis, if this part had been left out. kui see osa, murdmise osa oleks kuidagi välja jäänud. You see, what most people want is simply to be blessed and then to give. Paljud inimesed sooviksid lihtsalt, et neid õnnistatakse ja siis nad saaksid kohe andma hakata. But they want to leave this middle step out, this most important step. Kui nad tahaksid sellest keskmisest sammust, sellest kõige tähtsamast sammust kuidagi mööda hiilida. What the disciples did not understand was that they had to be broken before they were released to bless nations. Ja mida jüngrid pidid mõistma, oli see, et nad pidid saama murtud enne, kui neid sai vabastada ja õnnistama rahvaid. And sometimes what you think is the greatest revelation you will ever receive Ja teinekord
sa võid mõelda, et see suurim ilmutus, mida sa iial oled saanud, is actually the greatest setup from God. on tegelikult üks suurim lõks Jumalalt. Because all he's doing is setting you up with revelation. Sest ta annab sulle ilmutuse, seades sulle selle samaga lõksu. So that revelation can penetrate the soul of man. Sest see ilmutus tungib läbi inimese hingest. And in the process it produces the crisis of the cross. Ja läbi selle protsessi ta toob esile ristikriisi. Because at that point you are either going to yield to his will or hold on to your own. Sest selles hetkes sa kas alistud tema tahtele või hoiad kinni sellest, mis on su enese oma. And so that is really the setup that is going on here. Ja nüüd sellesse lõksu te olete siin nüüd sattunud. Because in one sense, Jesus is preparing to advance their education. Sest ühel hetkel, ta rääkis siiski jüngritest, mitte teist. Ühel hetkel nüüd Jeesus on viimas neid edasi ühele järgmisele tasandile. Because there were certain things that they must understand before he left them. Sest on teatud asju, mida neil tuleb mõista enne, kui ta lahkub nende juurest. And they really had to understand this principle of brokenness. Ja eriti tuli neil mõista seda murtuse printsiipi. Because a new season was launching in the human experience. Sest üks uus ajastu oli kohe-kohe startimas või algamas inimkogemuses. This wasn't just something that had the potential to touch the Jewish nation. Ja sellel asjal ei ole ainult potentsiaal, et see võis puudutada juudi rahvast. Though Jesus himself said, I was sent to the lost sheep of the house of Israel. Kuigi Jeesus ise ütles, et mind on läkitatud Iisraeli koja kadunud lammaste juurde. But yet the bigger picture is he's the savior of the world. Kuid suurem pilt on see, et ta on maailma päästja. And he was sent to make reconciliation between God and man. Ja ta oli läkitatud lepitama Jumalat inimesega. And so what is going on here is much bigger than their simple concept of Messiah. Nüüd, mis siin toimumas on midagi palju suuremat kui nende lihtne kontseptsioon Messiast. They're thinking in terms of a nation. Nemad mõtlevad ühe rahva lähtekohast. God is thinking in terms of the world. Kuid Jumal peab silmas kogu maailma. And so can you see why these steps are necessary for them? Nüüd, ma usun, et sa näed, et need sammud on nende jaoks vajalikud. Because what we call the Great Commission Nüüd, milleks me kutsume suurt läkituskäsku? Was actually God's permission for them to go into all the world. Siis see oli Jumala luba või volitus neile minna kogu maailma. Now yes, there's a beginning point. Ja ka sellel on üks algpunkt. They started in Jerusalem and Judea and then Samaria, but ultimately it was to go to all the world. See pidi algama Jeruusalemmas ja Juudamaal, siis Samaarias ja lõpuks kogu maailmale. So a shift was taking place here. Nüüd siin on üks nihe toimumas. It's what I call a kingdom transition. Mina nimetan seda üheks kuningriigi transaktsiooniks või toiminguks. It is that wonderful word that we love, change. Ja tegelikult on see sõna, mis meile kõigile nii väga meeldib ja see on muutus. I will not ask you how many of you love to change. Ma ei küsi teilt täna, kui palju teile meeldib muutuda. Because I would not want you to tell something wrong today. Sest ma ei taha, et sa siin hakkaksid midagi valet tunnistama. Most people are comfortable being who they are. Paljud või enamik inimesi on väga mugavad sellena, kes nad on. When in fact the only constant that is in the kingdom of God is change. Kuid ainus püsiv asi Jumala kuningriigis on muutus. See, God loves us so much that he'll change us. Sest Jumal armastab meid niivõrd, et ta muudab meid. Now there's a change that is going on in the church today. Täna on koguduses aset leidmas üks muutus. I grew up in what you would call classical Pentecost. Mina kasvasin üles, mida me võiksime nimetada klassikaliseks nelipühiluseks. And prior to that, my parents had me in the Baptist church. Ja enne seda olid minu vanemad viisid mind baptisti kogudusse. Little that I ever realized I would leave both. Ja mul ei olnud kunagi mõtteski see, et mind tuuakse välja mõlemast. But in order to follow the Lord, you're going to have to move. Kuid selleks, et järgida issandale, sa pead liikuma. Now I could have taken a die-hard position and never moved.
ma oleksin võinud võtta ka sellise vintske positsiooni ja keeldunud liikumast. But there's so many things that we would miss out on if we refuse to move with him. Kuid on nii palju asju, millest me ilma jääme, kui me keeldume liikumast koos temaga. And so when I was 17 years old, a shift took place. Nii et kui mina olin 17-aastane, üks nihe toimus minu elus. Everything that I had known up to that point changed. Ja kõik see, mida ma olin ennast arvanud teadvat, kuni selle hetkeni muutus. My theology changed. Minu teoloogia muutus. My experience changed. Ja minu kogemused muutus. See, many times if there's a theology change, there will also be an experience change. Nii et paljudel kordadel, kui meie teoloogia muutub, siis muutuvad ka meie kogemused. And it was at that point that the Lord shifted me to the Pentecostal church. Ja sellel hetkel issand viis mind siis nelipühi kogudusse. I had no idea what it would be like to be in the Pentecostal church. Kuid mul ei olnud mitte mingit ideed sellest, et milline saab see olema. You see, there was a sense of safety being in the Baptist church. Sest seal oli üks turvalisus olla seal baptisti koguduses. And in fact, it was less challenging. Ja see ei olnud nii väljakutsuv. But in the Pentecostal church, kuid nelipühi koguduses I had to learn some new and different things. ma pidin õppima uusi ja erinevaid asju. And I also encountered Jesus in a manner that I had not encountered him before. Ja ma kohtusin seal Jeesusega viisil, mil ma ei olnud teda varem kohanud. And then about 3 years after being in the Pentecostal church, nüüd, kui ma olin olnud 3 aastat selles nelipühi koguduses, the Lord once again challenged us to change. siis issand esitas meile väljakutse muutuda. He began to show us more light. Ta hakkas meile näitama rohkem valgust. Another word for light is revelation. Üks teine sõna valguse kohta on ilmutus. See, what revelation will do is shift you and change you. Mida ilmutus teeb, on ta viib sind edasi ja muudab sind. In fact, it is intended to shock us into a greater reality of God. Tegelikult selle eesmärk on šokeerida meid ühele suuremale arusaamisele Jumalast. And so once again, things that we thought were absolutely the truth Ja need asjad, mida me olime pidanud absoluutseks tõeks, were actually things that were only partially the truth. olid tegelikult asjad, milles oli vaid osaline tõde. Now what God was showing us was that school was not completely out yet. Kuid mida Jumal meile sellega näitas, oli see, et kool ei ole veel läbi. I remember in the Pentecostal church we said that we were full gospel. Ma mäletan, et nelipühi kirikus me ütlesime, et meil on täis evangeelium. Only to find out maybe we were 50% at max 60%. Kuid hiljem me saime aru, et meil üle 50% küll ei ole evangeeliumist. And that amazed most of us at that time. Ja see oli suureks hämminguks meile kõigile sellel ajal. Because our confession had constantly been, we are full gospel people. Sest meie tunnistus oli kogu aeg olnud, et me oleme täis evangeelsed inimesed. And then the Lord spoke and said, but there's yet something more I want to show you. Kuid siis issand ütles, et kuid on veel midagi, mida ma tahan teile näidata. And at that time he began to do exactly that. Ja sellest ajast peale ta hakkas tegema just nimelt seda. And so there we were, one more time, changing. Ja nüüd me siis olime taas kord muutumas. Now listen very carefully to me. Nüüd kuulake tähelepanelikult. You see, what I realized as we shifted, see, mida ma mõistsin, kui see nihe meis toimus, that I had started in the Baptist church oli see, et ma olin alustanud baptisti koguduses in a very fundamental experience. väga aluselise kogemusega. And then God shifted us to the Pentecostal experience. Ja siis Jumal nihutas või viis meid nelipühi kogemusse. And in one sense, he upgraded us. Ja teatud viisil ta nii-öelda uuendas meid läbi selle. It wasn't that we laid aside completely everything we learned in the Baptist church. Ja see ei olnud sugugi nii, et me panime kõrvale kõik, mida me olime õppinud baptisti koguduses. Because you don't ever leave the fact that Jesus died for you and rose again and ascended. You don't ever forget that. Sa ei unusta ega jäta kunagi maha neid tõsiasju, et Jeesus suri sinu eest, ta tõusis üles, ta äratati surnust üles ja ta tõusis üles taevasse. We didn't ever forget that Jesus also, the one who died for us, was our healer.
ja me kunagi ei unusta ka seda, et Jeesus, see, kes meie eest suri, on meie tervendaja. Because the Bible declares that by his stripes we were healed. Sest Piibel ütleb, et tema vermete läbi me oleme saanud terveks. Just as it equally said he was wounded for our transgressions. Samamoodi ta ütleb, et teda haavati meie üleastumiste And tõttu bruised for our iniquities. ja löödi meie süütegude tõttu. And the chastisement of our peace was upon him. Ja nii-öelda meie karistus pandi tema peale. So the reality was, when Jesus died for us, Nüüd see reaalsus on, et kui Jeesus suri meie eest, that was the most foundational experience in our Christianity. siis see on kõige aluselisem kogemus meie kristluses üldse. And though you move on, you carry that truth with you. Ja kuigi sa lähed edasi, siis seda tõde sa kannad endaga alati. Because Pentecost did not come before Calvary, it came after Calvary. Sest nelipühi ei tulnud mitte enne Kolgatat, vaid pärast Kolgatat. And so Pentecost has no foundation apart from Calvary. Nii et nelipühil ei ole mitte mingisugust alust ega vundamenti lahus Kolgatast. Now once again, these were things that we were learning. Kuid need olid need asjad, mida me õppisime. And then we began to experience God in what we call the Pentecostal realm. Ja siis me hakkasime kogema Jumalat, mida me siis kutsusime nüüd nelipühi sfääriks. And we began to have many of the experiences that the apostles and the church had in the first century. Ja me saime samalaadseid kogemusi, nagu olid apostlitel ja kogudusel esimesel sajandil. You see, what we had to do was forget this idea that certain things were only for certain centuries. Ja me pidime unustama selle idee, et teatud asjad, mida me loeme Piiblist, on ainult teatud sajandite jaoks. That is only man's interpretation. Sest see on lihtsalt inimese tõlgendus. Because when you listen to the apostles, they will tell you it was not a one generation thing. Sest kui me kuulame apostleid, siis nad ütlevad meile, et see ei olnud ühe põlvkonna asi. Peter speaking on the day of Pentecost, Acts chapter 2. Peetrus rääkimas nelipühi päeval apostlite tegude teises peatükis. He said what they received that day Ütleb, et see, mida nad vastu võtsid sellel päeval, was not only for them, ei olnud ainult mitte neile, but he said it was also for their children, vaid nende lastele, for their children's children, nende laste lastele, for as many as the Lord would call. nii paljudele, kui issand kutsub. He also declared that it was for the servants. Ta ütles, et see on teenijate We're jaoks. talking about the handmaidens and the servant men. Me räägime siin nii naissoost teenijatest kui ka meesteenijatest. You see, what God was doing was a new thing in the earth. Kuid Jumal oli tegemas uut asja maa peal. Calvary was a new thing, Kolgata oli uus asi and now 50 days later, Pentecost is a new thing. ja nüüd 50 päeva hiljem nelipühi on uus asi. But having been a student of Scripture for many years, Kuid olles olnud pikki aastaid Jumala sõna õpilane, foundationally, God doesn't live just in a two-room house. He lives in a three-room house. siis üks põhiline alus on see, et Jumala koda ei ole ainult 2 tuba, vaid seal on ka 3. There are not just 2 feasts, there are 3 feasts. Iisraelil ei olnud mitte ainult 2 festivali, vaid oli ka 3. festival. What was called the Feast of Passover identifies with the death of Jesus. See, mida me kutsume paasapühaks, see ühildub Jeesuse surmaga. And then 50 days later, they were to have another and different feast. Nüüd 50 päeva pärast paasapüha pidi tulema üks teine ja teistsugune festival. Essentially, the word Pentecost simply means 50 days after the Passover. Nüüd see sõna nelipühi tegelikult ingliskeelses tõlkes tähendab 50 päeva pärast paasapüha. And so a Passover occurred in the first month. Nii et paasapüha leidis aset esimeses kuus Then Pentecost occurred in the third month. ja nelipühi oli siis 3. kuus. But 4 months later, after Pentecost, Kuid 4 kuud pärast nelipühi festivali there was another feast. oli veel üks festival. And that was called the Feast of Tabernacles Yeah. or Booths. Ja seda kutsutakse siis lehtmajade või selliste onnikeste festivaliks. And so what God was teaching them was that He lives in the principle of 3. Ja selle läbi Jumal õpetas neile, et ta elab läbi kolmesuse printsiibi. Now each of the feasts had a particular harvest. Igal ühel nendest festivalidest oli teatav lõikus. Passover was a barley harvest. Paasapüha oli siis
odra lõikus. Pentecost was a wheat harvest. Nelipühi oli nisu lõikus. But Tabernacles was a fruit harvest. Ja lehtmajade püha on siis vilja lõikus, ehk siis puuviljade lõikus. So first the harvest consists of the grain. Nii et esimene lõikus on siis vili. And then the harvest at the end of the year was fruit. Ja aasta lõpus siis puuviljade või viljade lõikus. You see, there are three aspects to the harvest. On olemas kolm asja, need on erinevad aspektid lõikuste juures. Now what is God teaching us in this? Nüüd mida õpetab meile Jumal selle kaudu? That if you experience him one time, Sest kui sa koged teda ühel korral, you have just begun. sa oled alles alustanud. If you experience him two times, Kui sa oled kogenud teda kahel korral, you are about midway your trip. siis sa oled umbes poole peal oma teekonnast. But if you're going to finish, Kuid kui sa tahad jõuda finišisse, there is yet a third feast to experience. siis on veel üks festival, mille kaudu sa pead Jumalat kogema. Now let me be very specific here. Ma tahan olla väga täpne selles asjas. When you speak of the classical denominations in the history of the world, Kui me räägime klassikalistest denominatsioonidest maailma ajaloos, and we're not just talking about America here, I'm talking the world. ja ma ei räägi siin ainult Ameerikast, ma räägin maailmast, Most of them are built around the feast of Passover. siis enamik nendest kirikutest on rajatud paasapühale. And that is basically where they stopped. Ja see on see koht, kus nad on peatunud. And it wasn't until many years later Ja ei olnud enne, kui palju aastad oli mööda läinud, that men began to get hungry again kui inimesed muutusid taaskord näljaseks. and say, maybe there is something more than we have experienced. Ja nad hakkasid ütlema, et võib-olla on midagi enamat sellest, mida me oleme kogenud. Maybe God has something to add to us. Võib-olla Jumalal on midagi lisada meie kogemusele. Now that is really the spirit of grace that is at work. Vaid tegelikult nüüd see on Jumala armuvaim töötamas meis. Because God is the only one that can cause a man to be hungry. Sest Jumal on ainus, kes saab põhjustada selle, et inimene muutub näljaseks. And then he's the only one that could satisfy that hunger in a man. Ja siis ta on ka ainus, kes suudab seda nälga inimeses rahuldada. And so if you are beginning to sense deep inside of yourself Nüüd kui sa hakkad tundma, et sügaval sinu sees, that maybe there is something more to this experience than what I presently possess, et võib-olla on midagi enamat selles kogemuses, mis mul täna on, don't dismiss that. siis ära lükka seda kõrvale. Because that is the Lord staring inside of you. Sest see on issand õhutamas üles midagi sinu sees. I promise you the devil will not create hunger inside of you. Ma luban sulle, saatan ei loo sinu sees nälga. So don't dismiss hunger. Nii et ära keeldu sellest, ära That's the lükka seda Lord. ära. See on That's the issand. Lord working in you. See on issand, kes teeb oma tööd sinu sees. So, you know, when we go back and we begin to look at this just a little bit more, Kui me lähme tagasi ja vaatame seda natukene veel, and as I said to you that most of the classical denominations stopped at Passover. ja ma ütlen, et enamik klassikalisi denominatsioone peatusid paasapühas. It wasn't until the beginning of the 20th century See ei olnud mitte ennem kui 20. sajandi alguses, that hunger began for what we call today Pentecost. kuni kerkis esile üks nälg selles osas, mida me täna kutsume nelipühiks. And what you see happening there is that each time God is bringing greater truth to the church. Ja mida me näeme selle käigus toimumas on see, et igal korral toob Jumal esile uut ja suuremat tõde koguduses. But I noticed something began to happen at the close of the 20th century. Kuid ma märkasin, et midagi hakkas juhtuma 20. sajandi lõpus. But there was a desire stirring in the hearts of men once again. Sest inimeste südames kerkis esile üks igatsus uuesti. And they were saying that there is something beyond what we are currently experiencing. Ja nad hakkasid ütlema, et on midagi kaugemal või enamat sellest, mida me täna kogeme. Now it seemed that this would happen really among just small groups of people and not really among the preachers. Ja ma nägin, et see oli juhtumas väikestes inimgruppides ja mitte eriti nende jutlustajate juures. And that's when the Lord began to talk to us about the third dimension. Ja siis hakkas issand rääkima meile kolmandast dimensioonist. Or the third feast of the Lord. Või kolmandast issanda festivalist. This is what he began to speak to us in America. Ja seda ta nüüd hakkas meile ütlema Ameerikas. You have experienced Passover in the earth.
Te olete maa peal saanud osaks nelipühi kogemusest. You have experienced Pentecost in the earth. Te olete saanud osa paasapühast ja olete saanud osa nelipühist. Now you will experience the third feast in the earth. Ja nüüd te saate osa ka kolmandast festivalist maa peal. You're not going to have to wait to go to heaven to experience it. Te ei pea ootama, kuni te lähete taevasse, et seda kogeda. You're going to have to experience it right down here on the earth. Vaid see kogemus saab olema teil täpselt siinsamas, kus te olete maa peal. Because you see, if I had followed Pentecostal theology, nüüd, kui mina oleksin järginud nelipühi teoloogiat, there is no way that I could have believed that we would be on earth the year 2013. siis ma ei oleks mitte kuidagi saanud uskuda, et kogudus on ikka veel maa peal aastal 2013. Because there was nothing about our theology that suggested that. Sest meie teoloogias nelipühi ajal ei olnud mitte midagi, mis oleks isegi viidanud sellisele võimalusele. But here we are, today on planet Earth, the year 2013. Kuid siin me oleme, aasta on 2013 ja me oleme endiselt planeedil maa. The devil is as surprised as most Christians are. Ja saatan on sama üllatunud kui enamik kristlasi. That we're still here. Et me oleme ikka veel siin. Come on, touch yourself. Puuduta nüüd ennast natukene. Make sure that you're still here. Veendu, et sa oled ikkagi siin veel. Now what you must do is find out why are you still here. Nüüd mida me peame tegema on avastama selle, miks me oleme ikkagi siin. You see, those are the questions that you need to ask the Lord. Need on need küsimused, mida sa peaksid issanda käest küsima. Asking the Lord when is he going to come is an exercise in futility. Ja on täiesti tühisuse nii-öelda harjutamine, kui me küsime, issand, millal sina tuled? Because I promise you, he's not going to answer that question. Siis ma luban sulle, ta ei vasta sulle. But if you began to ask him, why are we still here? Kuid kui sa küsid tema käest, miks me oleme ikkagi veel siin? Then he will answer that question for Siis you. sellele küsimusele ta annab küll vastuse sulle. And he'll give you a clear answer. Ja annab selge vastuse ka. Now let me write another word down. Ma annan teile ühe sõna. Reformatsioon. Now let me explain this word. Lubage, ma selgitan seda sõna. How many of you have heard about this word? Kui paljud teist on kuulnud seda sõna? And you believe that it is a reality for us now? Kas te usute, et see on meie tänapäeva reaalsus meie jaoks? When did it start? Millal see algas? You see, if I simply used my text here, Matthew chapter 16, beginning with verse 13. Kui ma lihtsalt kasutaksin meie algteksti, Matteuse 16 ja 13. What Peter did not realize, that what he received by revelation was about to produce reformation. See, mida Peetrus tollel hetkel ei mõistnud, oli see, et ta oli saanud midagi ilmutuse kaudu, mis pidi esile tooma reformatsiooni. Now, when we look at this word reformation, kui me vaatame seda sõna, reformatsioon, there is a word inside of this that really sets the precedence for this word. siis siin selle sõna sees on üks liide või sõna, mis defineerib selle sõna mõiste. It's the word form. Ja see on sõna vormi andma. If you reform, it simply means there was an existing form. Ja kui see eesliide re, ehk siis et uuesti millegile vormi andma, siis see viitab sellele, et on olemas üks algne vorm. But somehow we have strayed away from the form and therefore we need reforming. Kuid kuidagi on juhtunud niimoodi, et me oleme algsest vormist kõrvale kaldunud ja seetõttu tuleb vorm uuesti anda. If I use the name Martin Luther, does that mean anything to you? Kui ma kasutan nime Martin Luther, kas see tähendab midagi teie jaoks? Everybody. Jah, kõigi jaoks ilmselt. See, basically we know that German Reformation started with his 95 thesis penned on the Wittenberg. Ja me teame seda, et Saksa reformatsioon sai alguse, kui Martin Luther naelutas oma 95 teesi Wittenbergi kiriku seinale. And what God did with that message was launch something that was universal. Ja mida Jumal tegi selle sõnumiga, oli ta läkitas või alustas midagi, mis sai üleilmseks. See, the only thing that Luther really wanted to do was cause the Catholic Church to rethink some of their practices. Nüüd, mida Luther tahtis teha, ta tahtis lihtsalt, et katoliku kirik hindaks uuesti oma teatavad praktiseeritavad tavad. In fact, it was never his intention to leave.
mitte iialgi ei olnud tema sooviks lahku lüüa kirikust. But I want you to say this with me. Kuid ma soovin, et sa ütleksid seda minuga koos. You can never put new wine in an old wineskin. Me ei saa panna uut veini vanasse lähkrisse. Ütleme seda koos. Me ei saa panna uut veini vanasse lähkrisse. You believe that? Kas sa usud seda? You really believe that? Kas sa tõesti usud seda? Because often we try too hard to do that. Exactly that. Sest väga tihti me hoolikalt ja täpselt püüame just nimelt nii toimida. See, the point is this. Nüüd selle asja mõte on selles. The new wine represents a giving of life that had not been before. Uus vein esindab ühte elu andmist, mida ei olnud enne. And what the wineskin represents is structure. Ja mida lähker kirjeldab, on struktuur. So you cannot place a new dimension of life into an old structure. Nüüd sa ei saa panna ühte elu uut dimensiooni vanasse struktuuri. So since what Luther had could not work in the Catholic Church, Nii et see, mis Luther sai, ei saanud toimida katoliku kirikus. what church started in order to hold the new wine that he had? Milline kogudus täna eksisteerib, mis loodi selleks, et seda veini hoida? Luteri kogudus. The Lutheran Church, correct? Jah. Okay. And that was the beginning of what we call reformation to the existing church. Ja see on nüüd selle algus, mida me nimetame täna koguduse reformatsiooniks. The church had been in a 1,000-year dark period. Kirik oli olnud 1000-aastases pimeduse perioodis. But God began to stir the hearts of men even before Luther. Kuid Jumal oli juba enne Luterit liigutamas ja üles äratamas inimeste südameid. There was an individual in the country of England by the name of John Wycliffe. Inglismaal oli üks mees, kelle nimeks oli John Wycliffe. In fact, there is a Bible translation after his name. Ja tema nime järgi on ka üks piibli tõlge. But the spirit of reformation was in him as well. Kuid see sama reformatsiooni vaim oli ka tema sees. And he was so hated by the existing church Ja teda vihati niivõrd selle olemasoleva kiriku poolt. that even after he died, they exhumed his body and burnt it at the stake. Nii et isegi pärast seda, kui ta oli juba surnud, nad kaevasid üles tema ihu ja põletasid selle posti otsas. You see, that's how much the religious system hates a reformer. Nii et niivõrd vihkab religioosne süsteem reformijaid. But what they did not expect Kuid see, mida nad ei oodanud, was that those ashes would catch the jet stream oli see, et tema tuhk lendas tuulega laiali. and they would blow east. Ja see puhus ida suunas. And there was a German monk already waiting there Ja seal oli üks saksa munk juba ootamas. by the name of Martin Luther. Ja tema nimi oli Martin Luther. And he would taste those ashes. Ja tema maitses seda tuhka. And the spirit of reformation would literally penetrate his being. Ja see reformatsiooni vaim tungis tema olemusest läbi. And he could no longer be content with things as they are. Ja ta ei suutnud olla enam rahul asjadega nii, nagu nad on. You see, God had set him up for change. Sest Jumal oli asetanud talle lõksu muutumiseks. And so the year that we can establish is basically the year 1517. Ja me võime öelda, et selle alguseks on aasta 1517. That's when Reformation started. See on aeg, millal reformatsioon algas. And then you have like the Swiss Reformation. Siis järgneb sellele Šveitsi reformatsioon. And men like John Calvin. Ja mehed nagu John Calvin. Who began to state that yes, we are reforming, but we need to continue. Ja ta ütles, et jah, me oleme reformeerimas, kuid me peame jätkama. Now the truth that Luther established was the just shall live by faith. See tõde, mille Luther rajas, oli, et õige peab elama usust. That is the foundation of Reformation. Ja see on selle reformatsiooni alus. But you had another group who came shortly after the Lutherans. Kuid on üks järgmine grupp, mis tuli peatselt pärast luterlasi. And they were called the Anabaptists or rebaptizers. Ja et nemad nimetasid siis ennast anabaptistideks või uuesti ristijateks. And so what they declared was that baptism was not by sprinkling, but it was by burial. Ja nemad siis ütlesid, et ristimine ei ole mitte pritsimise läbi, vaid vette kui hauda kastmise läbi. You see, that's the truth of Romans chapter 6. Sest see on Rooma kirja 6. peatüki tõde.
Now the amazing thing is the Lutherans could not see the next thing that God was doing. Nüüd hämmastav oli see, et luterlased ei näinud seda järgmist asja, mida Jumal oli tegemas. Because they moved a little ways away from the Catholic Church. Kuid nad olid läinud pisut eemale katoliku kirikust. But they did not see the aspect of baptism. Kui nad ei näinud enam seda ristimise aspekti. Now I don't want to upset anyone here right now. Ma ei taha kedagi siin ärritada. But you cannot baptize apart from burying under the water. Kuid ei ole võimalik ristida ilma, et teid maetaks vee alla. You can't sprinkle the old man away. Sa ei saa seda vana inimest ära piserdada. You must bury him. Sa pead ta matma. I heard one lady say amen. What about the rest of you? Ma kuulen, et üks ütleb amen, aga kuidas teistega on? You see, that was the next aspect of truth. See oli järgmine tõe aspekt. Well, what God did next after the Anabaptists Nüüd mida Jumal tegi järgmiseks pärast Anabaptiste? was he raised up the Wesleys. Ta tõstis üles Wesley'd. And you've heard about the Wesleyan Church. Ja te olete kuulnud Wesley kogudusest. Or what later was called the Methodists. Kuid mida hakati nimetama metodisti. But what they began to emphasize was sanctification. Mida nemad hakkasid esile tooma või millele rõhku panema on pühitsus. And holiness. Ja pühadus. And living a methodical life. Ja elades metodoloogilist elu. It said that John Wesley was so methodical. John Wesley oli nii metodoloogiline. That he was predictable every time, even when he would go to sleep. Nii et ta oli nii, tema meetod läks nii kaugele, et iga kord, kui ta läks magama, sa võisid täpselt ette näha, mis nüüd juhtub. That's how methodical that he really was. Ta oli nii metodoloogiline. But you see, that truth had to be added. Kuid see tõde pidi saama lisatud. And then after the Methodists, ja nüüd pärast metodiste you had something called the holiness movement. Tuli midagi, mida nimetatakse pühaduse liikumiseks. And this occurred in the 1800s. Ja see leidis aset 1800-ndatel. Much of American history is really built around the fact that there was a holiness movement. Ja enamegi suur osa Ameerika ajaloost on ehitatud selle ümber, et oli pühaduse liikumine. Real soon we will celebrate the beginning of our country. Nüüd varsti me pühitseme või tähistame oma riigi alguse päeva. July 4th, 1776, our country began. 4. juulil 1776 loodi Ameerika Ühendriigid. But you had preachers who went about the colonies preaching, preparing America for this time. Kuid seal eelnesid ühed jutlustajad, kes käisid kolooniast kolooniasse ja valmistasid Ameerikat ette selleks ajaks. And that was called the Great Awakening. Ja seda nimetati suureks äratusajaks. What were they doing? Mida nad olid tegemas? They were awakening people to the new season that was dawning on the nation. Nad äratasid inimesi, et on tulemas üks uus ajastu, mis on juba koitmas rahva üle. In other words, change was upon the nation. Teisisõnu, muutus oli tulnud jälle. And preachers were right at the forefront of this change. Ja jutlustajad olid selle muutuse täiesti eesotsas. And then less than 100 years later, ja vähem kui 100 aastat hiljem, when slavery was about to be abolished, kui orjapidamine oli saamas peaaegu keelustatud, there was a second great awakening. Juhtus järgmine suur ärkamine. And preachers were right at the forefront of this change. Ja jällegi olid jutlustajad selle muutuse eesotsas. Getting the nation ready to walk in a way that the nation had never walked before. Ja nad valmistasid rahvast ette kõndimaks viisil, kuidas nad ei olnud varem kõndinud. Change did happen. Ja muutus juhtus. At the close of the 1800s. Ehk siis 19. sajandi lõpus. You have men like Dr. A.B. Simpson. Seal on mehed nagu Dr. A.B. Simpson. Who was dying on his deathbed. Kes on suremas oma surivoodil. And he was reading the Bible and discovered that healing is a reality for today. Ja ta luges oma piiblit ja ta avastas, et tervenemine on reaalsus tänapäeval. And so he embraced that word. Ja ta võttis vastu selle sõna. He got off his deathbed. Ta tõusis üles oma surivoodilt. And he preached many more years. Ja kuulutas palju tulevasi aastaid. One simple truth. Üks lihtne tõde. Transformed this man's life. Muutis täielikult selle mehe elu. And made him more effective for the remainder of his ministry. Ja tegi ta palju efektiivsemaks oma teenistuses, kui ta oli olnud. This is what you will find.
nüüd see on see, mida sa leiad. There is a word that God emphasizes with every phase of Reformation. On üks sõna, millele Jumal paistab oma valgust igas reformatsiooni faasis. Once again, review. Vaadakem seda üle veel. With the Lutherans, it was the just shall live by faith. Luterlastega oli see, õige peab elama usust. With the Anabaptists, it was baptism by burial. Anabaptistidega oli see ristimine läbi vee alla matmise. With the Methodists and the Wesleyans, it was holiness and sanctification of lifestyle. Metodistidega oli see elustiili pühitsus ja pühadus. And then with the later holiness movement, it was the introduction of divine healing. Ja järgmise pühaduse liikumisega toodi tagasi jumaliku tervendamise nii-öelda tõde. The same Jesus that saved you Seesama Jeesus, kes sind päästis, has the ability to heal you. Tal on ka võime sind tervendada. And what we have gone from is from 1517 to about the year 1900. Ja nüüd me oleme jõudnud siis aastast 1517 kuni 20. sajandi algusesse. Now you do the math. Nüüd teie tehke see matemaatika ära. How many years do you see here? Palju aastaid siin vahepeal on? Just round it off. Ja enam-vähem. 400 years. Enam-vähem 400 millegagi. It took 400 years to reform Passover. Oli vaja 400 aastat selleks, et reformeerida paasapüha. All the truths of Passover. Kõik, mis puudutab, need kõik tõed kuuluvad paasapüha juurde. You see, because you are coming out of a great dark period. Sest on tuldud välja ühest suure pimeduse ajast, Where the church had gotten away from the right form. kus kirik oli loobunud õigest vormist ja kõrvale läinud. And they were preaching truths that were inconsistent with the new covenant. Ja nad kuulutasid tõdesid, mis ei sobinud kokku uue lepinguga. The church was not preaching divine healing. Kogudus ei kuulutanud jumalikku tervendamist. The church prior to Luther was not preaching that the just shall live by faith. Koguduses ei räägitud sellest, et õige peab elama usust enne Luterit. The church was not preaching baptism by burial. Koguduses ei õpetatud, et ristida tuleb läbi vette kastmise. The church basically was not preaching sanctification. Ja kogudus ei õpetanud pühitsust. And so we have these pieces in place now. Kuid nüüd on meil need tükid koos. So what's next? Nüüd mis on järgmiseks? The next phase of Reformation. Reformatsiooni järgmine faas. People began to pray and believe that God could also baptize us in the Holy Spirit. Inimesed hakkasid uskuma ja paluma, et Jumal võib meid ristida püha vaimuga. And shortly thereafter, about 1906, Ja lühikese aja möödudes 1906 we have documentation that someone received the baptism in the Holy Spirit. on meil kirjeldused, et keegi võttis vastu püha vaimuga ristimise kogemuse. You see, brethren, all you need is for one person to step through the door. Ainus, mis vaja on üks inimene peab minema uksest läbi. And then regardless to whatever the religious mindset is, it cannot stop breakthrough. Ja mis iganes on olnud sellele eelnev religioosne mõtteviis, see ei saa takistada läbimurret. And so the whole of what we call the 20th century, Nii et kogu 20. sajand, God was reforming once again Pentecost. Jumal tegeles nelipühi reformeerimisega. And the word that was connected with that reformation Ja see sõna, mis tuli selle reformatsiooniga koos, was Acts chapter 2. on apostlite tegude 2. peatükk. And they began to preach the truths of Acts 2 once again. Ja nad hakkasid taaskord jutlustama apostlite tegude 2 tõdesid. And they also preached the truths of the spirit-filled life. Ja nad hakkasid jutlustama vaimuga täidetud elu tõdesid. And the truths of the gifts of the Holy Spirit. Ja püha vaimu andide tõdesid. And so thus you have the balance, fruit and gifts. Sest nüüd on meil tasakaal viljad ja annid. You see, if you have that balance, Kui sul on see tasakaal sinu you will elus, present God correctly. siis sa esindad Jumalat õigesti. And so the Lord spent the next 100 years Nii et järgmised 100 aastat reforming Pentecost. ta tegeleb nelipühi reformeerimisega. You know what I can say to you today? Kas teate, mida ma võin teile täna öelda? Pentecost has been reformed. Nelipühi on reformeeritud. Even when Pentecostals basically became dry and dead,
sest isegi 4 pühilased on muutumas surnuks ja kuivaks. Then there was a great movement that occurred after World War II. Siis oli üks aeg, mil see juhtus ja pärast seda tuli esile üks uus liikumine, That was called the latter rain. mille nimeks oli hiline vihm. And then we discovered things like the laying on of hands. Ja siis me avastasime sellised asjad nagu käte peale panemine. And how that God would move powerfully through the laying on of hands. Ja kuidas Jumal võimsalt liigub läbi selle teenimise. Many of the modern revivals we have seen this instrument used. Paljudes tänapäeva ärkamistes me näeme seda kasutatuna. And then in the 1960s, the late 1960s and 1970s, we discovered the Tabernacle of David. Ja 60-ndatel ja 70-ndatel me avastasime tõe Taaveti telgi kohta. And it was a collective worship and praise in the spirit. Ja selleks oli siis kollektiivne ülistus ja kiitus vaimus, That literally downloaded heaven into earth in our worship. mis tõi läbi ülistuse taeva maa peale. We saw great deliverances in the lives of people just through worship and praise. Me nägime suuri vabastusi inimeste eludes lihtsalt läbi kiituse ja ülistuse. You see, that was Reformation. See oli reformatsioon. So where are we today? Nii et kus me oleme täna? And I will sum up with this. Ja ma võtan selle asja kokku sellega. We're at the same place that Peter was when he received the revelation from Me oleme Christ. samas kohas, kus Peetrus oli, kui ta võttis vastu ilmutuse isalt. We're beginning to confess something that will produce a spiritual revolution. Ja me hakkame tunnistama midagi, mis toob esile vaimuliku revolutsiooni. That we're right on the edge of the third feast being fulfilled in the earth. Ja me oleme selle lävepakul, et 3. festival saab väljenduse maa peal. What will be the word that will highlight this reformation? Mis saab olema see sõna, mis valgustab seda reformatsiooni? Since we already have Passover in place and Pentecost in Kuna place. meil on paasapüha on oma paigal ja 4 pühi on oma paigal. It is the fact that God will begin to deal with us about finishing. See on asi, milles Jumal tegeleb meiega lõpetamisega. You will hear things like it is time to fully mature in Christ. Ja sa kuuled asju, et nüüd on aeg saada Kristuses nii-öelda täiuslikult küpseks. In other words, we can grow up into the head, Christ, in all things. Ja me võime kasvada üles ja saada ühendatud peaga kõigis asjus. You will not hear about things like, let's begin the trip, but you'll hear about things like, let's finish the trip. Ja sa ei kuule enam asju nii, et alakem oma teekonda, vaid nüüd räägitakse teekonna lõpetamisest. And let's not finish it in heaven, let's finish it on earth. Ja mitte see, et me lõpetame oma teekonna ükskord taevas, vaid ei, me lõpetame selle maa peal. Because heaven was not where man became lost, it was the earth. Sest mitte taevas ei läinud inimene kaduma, vaid maa peal. So Jesus came to earth to reestablish what God had from the beginning. Nii et Jeesus tuli maa peale, et rajada taas see, mis Jumalal oli alguses. I'm really getting excited here right now, Ja ma lähen siin väga elevile. but I got to slow down. Ma pean natukene maha jahtuma. Listen to me. Kuulake mind. You will hear in this season of Reformation Selles reformatsiooni ajajärgus things like grace. te kuulete asju nagu arm. That's the message that will earmark this season of Reformation. See on see sõnum, mis märgistab selle ajastu reformatsiooni. Is that God is ready to give to the church great grace. Sest Jumal on valmistamas, et anda kogudusele suurt armu. Another way that it can be said is an abundance of grace. Teisisõnu võiks öelda külluslikku armu. And it is through this grace that saved us Sest see on läbi selle armu, mis meid päästis. that the same grace will help mature us. Seesama arm aitab meil üles kasvada küpsusesse. Because grace, according to Titus chapter 2, is a teacher. Sest Tiituse 2. peatüki kohaselt on arm meie õpetaja. And it teaches us to deny all ungodliness. Ja see õpetab meid hoiduma kõigest ebapuhtusest. But it is also through the abundance of grace Kuid läbi selle armu külluslikkuse that God has prepared us to rule. on valmistamas Jumal meid valitsema. You see, we rule because of grace. Me valitseme tänu armule. Therefore, we will not be tyrants. Seetõttu ei saa meist türanne. We will not be people who abuse other people. Meist ei saa inimesi, kes kasutavad ära teisi We inimesi. will not manipulate and dominate anyone. Me ei manipuleeri ega domineeri kellegi üle. Because dominion and rule is not about that. Sest valitsus ja võim ei ole mitte sellest. It's learning how to rule what God said we should rule.
me peame õppima valitsema, nagu Jumal on selle määranud. You see, that's the language of this new reformation. Nüüd see on keel, mis märgib seda uut reformatsiooni. Those are the things that you must consider. Need on need asjad, mida te peate tähele panema. You will hear things like Christ in you, the hope of glory. Te kuulete selliseid asju, Kristus teie sees, auhiilguse lootus. You will hear things like it is a new and different season of revelation. Te kuulete asju, et see on üks uus ja eriline ilmutuse aeg. That God is showing you the mysteries and the secrets of his heart that he's kept hidden. Sest Jumal on näitamas meile tema südame müsteeriume ja saladusi, mis on olnud peidetud. But because you have heard his voice, Kuid kuna sa oled kuulnud tema häält, he'll tell you what you're hearing. siis ta räägib sulle, mida sa oled kuulmas. Flesh and blood did not reveal that to you, Ja ta ütleb, et liha ja veri ei ole seda sulle ilmutanud. but my Father which is in heaven. Aga minu isa, kes on taevas, He's the one that's talking to you. see on tema, kes räägib sinuga. He's the one that's preparing you for change. Tema valmistab sind muutuseks. He's the one that's altering what must be altered Tema viib läbi selle muutuse, mis tuleb läbi viia. in order to prepare us for the fullness. Et valmistada meid ette täiuseks. So I close this morning by saying, Nii et täna hommikul ma lõpetan öeldes. let us come to the throne of grace, Tulgem armu aujärje juurde, whereby we will obtain mercy kust me saame halastust and find grace to help ja leiame armu abiks in such a time as this. sellistel aegadel, nagu need on. 400 years to reform outer court, 400 aastat, et reformeerida eesõue 400 years to reform Passover, 400 aastat reformeerida seda paasapüha. 100 years to reform Pentecost. 100 aastat, et reformeerida nelipühi. You see, it took 4 times as long to get the foundation correct. Võttis 4 korda rohkem aega, et rajada korrektne alus. But once it was correct, Kuid kui alus oli korras, then you could move. siis sai edasi liikuda. So I'm telling you, we are close now. Ja ma ütlen teile, me oleme lähedal nüüd. We are closer than we've ever realized. Me oleme lähemal, kui me oleme iial arvanud. Because if we follow the same ratio, Sest kui me jätkame selle sama ratsiooni kohaselt, can you see why I say we're close? kas sa nüüd mõistad, miks me oleme lähedal? 400 for Passover, 400 paasapüha reformatsioon, 100 for Pentecost. 100 aastat nelipühi jaoks. Do you see the reduction going? Kas sa each näed, time? kuidas see väheneb? So prepare your hearts. Nii et valmistagem oma südamed. Prepare your hearts for change. Valmistage oma südamed muutuse jaoks. Would you stand, please? Tõuskem. It's going to be very important that we equally deal with the contradiction that is associated with this. On äärmiselt oluline, et me tegeleme ka selle vastuoluga, mis sellega seoses tekib. Because what the contradiction will produce is a confrontation. Sest mida toob esile vastuolu, on kokkupõrge või konfrontatsioon. Are you prepared for the Lord to confront in you whatever needs to be confronted? Kas nüüd sina oled valmis, et issand konfronteerib sinus kõike, mida on vaja konfronteerida? Now think on this before you answer. Mõelge sellele enne, kui sa vastad. Because the moment that you say yes, Sest sellest hetkest, kui sa ütled jah, you have invited the Lord to confront everything you believe. siis sa oled kutsunud teda konfronteerima kõike, mida sa usud. Because he loves us just that much. Sest ta armastab meid tõesti nii palju, That he would do exactly that. et ta teeb täpselt seda. And if anything that we believe is inconsistent with truth, Ja kui midagi, mida me usume, ei ole kooskõlas tõega, he loves us enough to adjust us. siis ta armastab meid piisavalt, et meid korrigeerida. So I'm going, Lord, Kas teie minuga koos oleksite nõus tõstma oma käed issanda ees? because you see, this is a position of a son openly and ready to receive from the Father. Sest see on üks asend pojale, et ta saab avalikult vastu võtta avatuna isalt. It was always the position of my children when they wanted daddy to lift them up. See oli alati minu laste hoiak, kui nad soovisid, et isa nad üles tõstaks. And so when we raise our hands before the Lord, Nii et kui me tõstame oma käed issanda ees, we're inviting daddy to lift us up. siis tegelikult me kutsume, et issi meid üles tõstaks. And as he lifts us up,
ja kui ta meid üles tõstab, He will teach us. ta õpetab meid And He will change us ja ta muudab meid. in the process of embracing us. Selle käigus, kui ta meid embab. So Lord, today we just simply receive your embrace. Nii et issand, täna me võtame vastu sinu embuse. We receive whatever change you're bringing forth in our lives. Me võtame vastu kõik selle muutuse, mida sina tood esile meie elus. Because we have come into the kingdom for such a time as this. Sest me oleme tulnud kuningriiki sellisel ajal nagu see. This is an incredible day, Lord. Ja see on üks suurepärane ja imeline päev. This is an awesome day. See on üks aukartust äratav päev. And we thank you that we are in this season of reformation. Ja me täname sind, et me oleme selles reformatsiooni ajas. Now, God, I'm asking you as your servant. Aga Jumal, see, mida ma palun sinult sinu teenrina. I'm asking you to do something fresh and special in every heart. Ma palun, et sa teeksid midagi värsket ja erilist igas südames. Father, yes, each one of your sons and daughters were drawn here today. Kui igaüks sinu poegadest ja tütardest sai tõmmatud sinu poolt siia. They didn't come just because they were curious. Nad ei tulnud lihtsalt selle tõttu, et nad on But uudishimulikud. Father, they really came to encounter you. Kuid nad tulid kohtuma sinuga. And so we right now invite you, Ja nüüd me kutsume sind. Lord, through these next 2 days. Issand, need 2 järgnevat päeva. We invite you, Lord, to do whatever you desire to do Me kutsume sind, et sa teeksid, mida iganes sa soovid teha. in each of our lives. Kõikide meie eludes. And with lifted up hands today, Ja tõstetud kätega täna. we just simply say we have no weapons of resistance. Me ütleme, et meil ei ole mitte mingisuguseid vastupanurelvasid. There's nothing in our minds or hearts that would oppose you, Ei ole midagi meie südames ega meeltes, mis seisaks, paneks vastu sulle. but we receive you. Vaid me võtame sind vastu. We receive you just as you are. Me võtame sind vastu nii, nagu sa oled. In Jesus' name, amen. Jeesuse nimel. Aamen.